Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada madu iba pau Manipur da hauki ba pung kunmari asida leptana nong subadagi mafam kayada ising thumjille Leibak sinbe tungna ngasidagi mathang thagi tarani thoi pau ba pangthokadaba Biksit Krishi Sankalp Abhiyan Thawal jila da hudokre Pradhan Mantri Narendra Modi na Sikkim gi tongan ba chakhothorangi project sing jatra hunkre amishung Bharat Labor Russia के एम्बेसडर डेनिस अलिफोव ना पहलगाम टेरर अटैक दा जेनब सिंह की मथकता भारत न लखोलिबे थबक सिंह थगतबा फुंगदोखरे मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा लेप्तना नोंग सुबदगी मफम कया इसिंग थुमजिले Ngamkai jela Tengnopalgi Moreda millimeter sama ani ki mathakta nong chuduna khwaidagi wangna nong chuba jela hoide Ziribamta millimeter kuntaruk dasmik mangagi sangda nong chuduna jela singki manungda khwaidagi sang nemna nong chuba mafam hoide Rajya asigi oina haukiba pung kunmari asida Manipur gi chingi jila sing Chandel Tengnopal na chingmada nong ka hena tabana mafam sing asida landslide amadi muslide na chingba thokpa yabagi chang wangle maramasina jila sing asigi miyamna tangai fadaba section thorangi shem saba lei haiba wafam IMD Imphal Center dagi fongdorakli masigalonena hayeng rajya asigi nongchup thangba charuk sing maruoina Ukhrul Kamjong Tamenglong Senapati None amasung Ferjol na chingmada akan manong tagani haina med department na makata na khangalakli rajya asida nong gi chang wang na tabana maram oiduna Imphal gi maru oiba turil sing imai hengalak pakalone na ithai dam gi ising imai shu wangle masigalone na dam gi gas sing hangdabana mafam kya da leiba ngayok farm sing ising thumjale pung khara nong chubada lerakya ising thumjinba amadi turil gi ising imai wangkhalakli ba sigi maram rajya asigi irem na lagi phibam chadaba amadi chingi mafam kya da uwa paktakna enthatpa asina oigani haina Environment and Climate Change Vibhag ki Director Dr. Tarangbam Rajakumar na fongdorakli Hojik oireiba ainga sa hongpagi impact amoy nong chubagi pattern jam sawna hong ai koi hojik hogi ba sahi manga tara sida maru ena hongpom sing manungda akhoi nong churizom to kan chus lawas koin thene du hoji akhoi intensity yamno wang ba habdi ateno to kan nong chuba sinamar morkanda chingda u asoba canopy yamna leiba udum u mara yam leiba u ya hogda manamar kan catchment sing sing ko kolok pan manamar kanda nong ising sing dilai maida u gimara phadla thamu sang handakre ado handaki maram kana khoi catchment dagi di ture maru sing dagi nongi sing se anamba lening da subsala hui mohota surface water no point center kanda valley da haidara kanda yam akanba adumba ha ki fast flood ki adumba tendency am wangkhalak bai hauki ba chahi da chu Manipur da khudaki oiba ising ichau anirak thoktuna miyam da chawna khudong chada ba kaya mayok nahanki asigumba rajya asida tatana khudaki ichau thorakpa asidagi ngak thoknaba tung koina chatpa yaba karamba thorang leibagi haibadu athu matamda paikhatpagi tangai fadaba leiri Akasmani Imphal gi paugidamak Kshetrimayum Premchand Amiramda Imphal jila gi manung chanba kakwadagi na singjamai phawbagi national highway saruk sing isingna thumjin kibadagi lambi asida sathok sasin tawriba miyamda chawna khudong chadaba mayokna de mafam asi nongchuba kudingi ising thumjin bagi thodok haukiba sahi aniromdagi thokduna lakpani highway ki saruk asigi naketa leidiba iram nala sing sembagi thabaksu kayarak hanna paikhat kiba leikre Adumapu pungkhara leptana nong subada ising thumjin bagi khudong sadabadi hojik chu mayoknari masida mari leinaba singna mideng changpi haina mafam adugi miyamna sarkar gi pungning chingchilakti hojik ta phangba pawda Ukhrul jila da landslide thokle hairi jila asida su haukiba pungkunmari da leptana nong subadagi khudong sadaba mayoknari Leibak sinbe tungna ngasidagi mathang thagi tarani thoi phawba pangthokadaba Biksit Krishi Sankalp Abhiyan Thawal jila dangasi jila asigi deputy commissioner amasung Thawal jila Parishad Administration Committee gi chairperson na haudokre campaign asi haudokpagi khongchet amang asi lamthaki tharumatuga mari leinana deputy commissioner Hanna Kamai na khai Biksit Krishi Sankalp Abhiyan asi leibak asigi lawsingu mantralai amadi Indian Council of Agriculture Research na khujam naduna paikhatpa campaign ni Masigi manungda Thawal amasung Kakching jila gi khungang chamani panda koina satuna mafam adugi longmi singa unakani campaign haudopagi thorum aduda Thawal jila gi agriculture officer TS Jai Prakash
Horticulture Officer Malem Nganba ICAR amasung CAU gi scientist sing Zilla asigi KVK gi maru oiba miyoi sing amadi Senior Scientist Desparani Sarangtem amadi atai official sing saruk yaki tabiriba pausi Akisbani Imphal takini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी सिक्किम की तोंगान बा चाखोय थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग जत्रा हुनख्रे मदुगी मनुंगदा लुपा कोटी साटे टंkai हेन संगदबा फमुंग चंगा लेबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल याउटी मसिगी सुमथक्ता राज्य अदुगी ग्याल सिंग जिलादा पैसेंजर रोपवे अम साबा अमदी गंगटोक जिलादा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मीटम साबगी प्रोजेक्ट याउटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य ओंगी खोंगचतंग से युग गंगटोक थुंगदबनी अदुबो नोंगसिंगी फिबम फत्तबना मफम अदुर जत्रबसु वर्चुअल ओइना चाखोय थौरांगी थबकसिंग अदु जत्रा हुनखिबनी सिक्किम न मपुंग फाबा राज्य ओइखिबा सही यांकै सुबगी सेलेक्ट अमदी स्टाम्सु प्रधानमंत्री न फोंखी मांगना हाय सिक्किम दा चाखोय थौरांगी थबक कया पाइखलकपा असि लेबाक असिगी ओइना चाउथुक जनिंगाइनी अमरमदा राज्य असी सादा सामा ऑर्गेनिक राज्य ओइबा असिमक सिंथानिंगाई ओइरी सकप साथ सबका विकास हाइबा थौरांग असिदा लेबाक असि मपुंग फाना चाखोथनबा मांग थाना संगसिलकली सरकार असिना भारत की अवांग नोपुक लमदंबो साखोत खोंथांगी ख्वाइदगी मरु ओइबा मफम ओइना पुखतुना थौरांग कया लेपलितना पाइखतली प्रधानमंत्री ने नोंगचु बेंगोल दे सटकनी मांगना अलीपुरद्वारा अमसुंग कुचबिहार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की जत्रा हुनगनी प्रोजेक्ट असी लुपा कोटी लिसिंग अमतरा संगना पाइखतकनी मदुगी तुंगदा बिहार दे सतना पटना एयरपोर्ट की अनोवा टर्मिनल बिल्डिंग संगाकनी हयेंग प्रधानमंत्री ने बिहार की कराकट्टा लुपा कोटी लिसिंग निफुनिपान चांगवा कुन संगना पाइखतबा तोंगान चाखोय थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग संगाकनी अमसुंग जत्रा हुनगनी मांगना मियामगी मिफम अमदसु वांगांकनी मदुगी तुंगदा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश चतुना कानपुर नगरदा लुपा कोटी लिसिंग कुन चमापन संगना पाइखतबा तोंगान चाखोय थौरांगी प्रोजेक्ट सिंग संगाकनी अमसुंग जत्रा हुनगनी मफम अदुरा पांगथोकपा मियामगी मिटिन अमदसु प्रधानमंत्री वांगांकनी केंद्र की सेल्टू मंत्री निर्मला सीतारमण सभापति ओइतुना पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की रिव्यू मीटिंग अमा गरांग न्यू दिल्ली दा पांगथोकरे मिफम अदुदा प्रीमियम कलेक्शन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यावना तोंगान पे हिरम सिंह कुपना यंगसिनखी मिफम अदुदा सेल्टू मंत्री निर्मला सीतारमण हाय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी सिंगी थबक थौरम सिंह खोंगजल यांगना संगसिनबगीदमक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन असी पाइखतपगी तंगाई फदबलै भारत लेबर रशिया के एम्बेसडर डेनिस एलिपोवना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिरेंग मखादा पहलगाम टेरर अटैक जेनबसी की मथक लौखटखिबा थबकसिंग थागतपा फोंदोखरे महांगना भारत अमदी रशिया की लेनरीबा मरीबुसु सिंगथाखरे अमरमदा रशिया की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सही असिगी मनुंगदा भारत लाक्तबा याय हाइरी माकी खोंगचत असी लेबाक अनी की लुचिंगबसिंगना यानखिबगी मतुंग इना सही की ओइबा मिफम पांगथोकनबा लाकदबने हाइरी रशिया की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हौकिबा इंग्लिशिंग अनी कुनमाथोइदा न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा कुनमाथोइ सुबा भारत अमदी रशिया की सही की ओइबा मिफमदा सरुक याखिबनी मदुगी तुंगदा हंदक लाकदौरिबा असिना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहानबा भारत खोंगचतनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु ममांग सहीदा रशिया दे सतुना कुनिथोइ सुबा रशिया अमदी भारत की समिट सरुक याखिबनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ना अनोबा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हांगदोक्ले मसिगी खुटांगदा फॉर्मेचिंग रजिस्ट्रेशन अमसुंग मेंशन बे यारकनी UPSC ना लौबा परीक्षा की नोटिस चेक थोपगा कैंडिडेट सिंगना पोर्टल असिगी खुटांगदा फॉर्म सिंग मेंशन बे यागनी थौरांग असिना अरोइबा पुंजा फावबदा कोइसेन चेनबगी थौंग खरदंग ओइरबसु ngakthokpa ngamlagani अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा लेप्तना नोंग सुबदगी मफम कया इसिंग थुमजिले लेबाक सिनपे थुंगना ngasiदगी मथंग थागी 12 फावबा पांगथोकदबा बिकसित कृषि संकल्प अभियान थौबाल जिलादा हुदोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम की तोंगान पर चाखोय थौरांगी प्रोजेक्ट कया जत्रा हुनख्रे अमसुंग भारत लेबा रशिया की एम्बेसडर डेनिस एलिपोवना पहलगाम टेरर अटैक जेनबसिंगी मथक्ता भारत ने लौखलिबा थबकसिंग थागतपा फोंदोखरे पाउ लुइजरे